Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sikhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uThumbu laTshatshatsha uTshatshatsha zalo uPheshe. uPheshe zalo uMaguyane uMaguyane azalo uVaphi uVaphi azalo Nokhonjo. Uhlala kuyintokozo ke kumina mbukelo impunga yesintu ukuthi ngifike la kwi channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Impunga yesintu ke bafowethu ayikhathali. Hamba umhlaba wonke. Yabona nje ngigijime ngashona le kwaNongoma. Ngashona phansi kwaNongoma. Kwakhangela amankengane. Ngashona le phansi kwakhangela amankengane kwaNongoma. Ngahamba ngawolanda umkhulu uSimo Sezulu. uSimo Sezulu mnewethu. Yebo baba. Angikubingelele ngikwamukele kule channel impunga yesintu TV. Yebo hayi. Siyabonga kakhulu baba Mbanjwa ngokusamukela la ekhaya elikhulu. Impunga yesintu sizosijabulile ngokufika la ekhaya samukeleke kahle. Mnewethu kunomuntu la ongamazi umkhulu uSimo Sezulu. Yebo. Ngifisa ukuthi mnewethu sithathe usibeke ukuthi makukhulunywa ngoSimo Sezulu kukhulunywa ngobani wakwabani legama elithi uSimo Sezulu lavela kanjani. Umkhulu uSimo Sezulu umfana nje omncane ozalwa eMatshalini endaweni yaseMpangeni. Yeah. Ilapho ikhakho mama lami elikhona khona. Lapha yana ke ukhokho igama lakhe leli uSimo Sezulu owayenyanga. Wathi uma uthatha lo msebenzi nathi igama la lo msebenzi ozobizwa ngalo ngoba manje wemphethe mina. Leli gama ngiqambanga elakhe ukhokho umdlokombani wadlomba amadoda awusuka eMatshalini. Umlando walo lapho ke kodwa mina ke ngokuzalwa ke esandleni sakababa ngwaNongoma endaweni abanye bathi kusenkunzane ehlala Nkosi lapha kwakhangela amankengane duze nesigodlo sesilo. Kushuthi ikhehla leli lalesiguqule iSimo Sezulu. Nami ngabuka lapho. Nami ngabuka ke ngokuphila kwami ukuthi ayi shuthi leli khehla lesi Simo Sezulu shuthi nempilo yami ikanjalo ngeke ungiqonde. Shuthi nalo lalingaqondakali. Liyaququbala liyabalela liyana. Lezishe ngishane yonke lento. Mnewethu inhloso enkulu uma ufika la kwimpunga yesintu kukuzolekelela abantu kakhulu. Uzokhumbula ukuthi impunga yesintu isabalala kakhulu umhlaba wonke. Ngiyajabula makuthi usuka kwaNongoma. Yeah. Mhlambe ngokusebenza ukuphi? Usebenzela khona kwaNongoma. Ngikhona kwaNongoma esigodlweni kwaZondaba Thakathi. Zimbili ke igodlo lapha baba Mbanjwa. Khona sisekhaya. Sikhona sisemfuleni. Lesa semfuleni ke ngatshengiswa sona ekseni ngiyothandaza. Kwathiwa le ndawo umuntu ozoza la wamhlambulula la. Uyosinda ngale ukuthi umnikeze umuthi. Kodwa uyomhlola kuqala. Yithe siyokhomba ukuthi lo muse kule yandawo la azosinda khona. Uma umuse lapho ungabisamnika umuthi. Uyazi nomnewethu omunye umuntu khona into abantu abangayiqondi. Yabo nje ukuthi izibili izigodlo kukhona esikekhane esikemfuleni. Abantu mhlambe umuntu angacabanga okunye kanti kufanele igama isigodlo silihlaziye ukuthi
makukhulunywa ngesigodlo kusuke kukhulunywa ngento egodle izinto ezithile ezingaba zimfihlo ezingaba ngamagugu uyabona akuzona izinto lapha kunemfihlo yokuphilisa abantu elapha ya kuleya ndawo ngelinye ilanga kodwa soyixoxa nje sibancisha abalaleli mhlambe mne wethu sizohlabela phambili uyahlola kakhulu siyahlola ukulapha siqala lapho masolapha umuntu asikuthandi kakhulu bambaje ukuthi umuntu athi ngihlolile ngahlola bese ngixhuma ngiyahlala ngiyamlapha ngilapha inhlolo ayihlola komunye umuntu ngizothi ngilaphani ngithanda ukuthi acela umuntu angangitsheni athi ngizohlola bese ngihlola mina ngilapha into engiyibone mina engitshengiswe amakhehla nogogo ukuthi angilaphe kanjani kunomuntu lamne wethu uke egoli njengoba silalele omunye uphesheya kwezilwane ufuna ukwazi ukuthi ngocingo uyahlola yini ngocingo ngocingo ngoba ukuhlola lokho siyakuthola kumoya kuyenzeka kodwa angakayithola imvume kubanikazi ukuthi ngikwenze lokho ngoba ngenjwayelo ngiba sesigodlweni ngikhulumisane nabo bakhuluma so ufune ngithole lemvume kubona bese ukuthi bazokhuluma izinhlolo zabantu ngokomoya manje ngokohlelo lwezinto esezenzeka ngayo manje noma ngithi technology ngithole leyo mvumo bese ke ngiyakwenza ingako nomne wethu ngithe akusondele kwimpunga yesintu ngoba ngithe mangixoxa nawe kwakhona into engiyithola ukuthi ithonga ngathi liphambili ngoba uma umuntu salawulwa yithongo kungakabi wena olilawulayo uhamba uliphakamisa wena lapho ususasebenza kahle kodwa asikho lapho kunento mne wethu engifisa nje ukuthi sidlule kuyona kancane kunomuntu lamne wethu uyezwa kuthiwa kukhona mhlawumbe iziwasho okanye kukhona impande ezithile ozisebenzisayo ezikuvulela inhlanhla okanye kukhona amafutha athile akuvulela inhlanhla kodwa futhi besayilalela impunga yesintu ukuthi impunga yesintu ijwayele ukuthi inhlanhla wena njenganomuntu uyinikwa yithongo lakho okungenani uma uthola into ekuthiwa izokuvulela inhlanhla akube ukuthi lo muntu okusizayo ukunika into ezogeza ithongo lakho ihlambulula ithongo lakho bese ithongo lakho likwazi ukukuvulela inhlanhla elikuphathele yona namuhla kamne wethu ngifisa ukuthi sikhulume la ngokuthi umuntu mhlawumbe uyakwazi ukuthi umlekelele ngokuthi umgeze uhlambulula ithongo lakhe ngenhloso yokuthi limvulele inhlanhla ngifuna ungizwe kahle uhlambulula ithongo lakhe ngenhloso yokuthi limvulele inhlanhla hayi kunjengoba simgeza ngesithi sesimgeza khona ezoba nenhlanhla kodwa inhloso enkulu yithongo lakhe lele silihlambululayo elikuye ngenhloso yokuthi limvulele inhlanhla umuntu mhlawumbe umefika esigodlweni konje uthe yini igama lesigodlo kwazonda bathakathi befika kwazonda bathakathi uyakwazi ukuthi asizakala athi mina ngicela nje ningihlambululele amathonga ngembethe mina ukuze akwazi ukungivulela inhlanhla into enjalo ngiyayenza kakhulu baba uyasizakala kakhulu ngoba lo muntu uyambona ukuthi udinga usizo ngendlela ebalekile siyabuka ukuthi iliphi lethonga limembethe laseKhakhomama ngoba umuntu umbathwa amathonga ezandleni zombili eKhakhomama ikwababa kufanele sibuke ukuthi lona liphi elimembatha kakhulu ngomhlahla maliseKhakhomama bese sihlambulula lona ke ngendlela yaseKhakhomama abize lona sikwazi ukuthi siliphakamise bese liyakhanya izinto zakhe ilunga mali kwababa nakhona senza kanjalo simbize ngandlela ngoba uyenzeka umuntu uthothozalwa abazalwa abaganene kodwa ithonga lizomembatha kakhulu laseKhakhomama uthotho omunye uhlushwa umbango bayambanga mabepha baseKhakhomama bayachitha sukhuze lombango suqede simisele ukuthi manje
abasebenze bonke ukuletha inhlahla abambisana akekho sombulala ngoba wena mnewethu bengisathi kukhona into oyikhulumayo manje engisazobuyela kuyona wena mnewethu bengisathi ngifuna ukubuza umbuzo ukuthi nanga umuntu uzalelwe ekhabo mama kodwa manje ithongo elimphonse lenhlanhla yithongo la kubo kodwa la kumalume nalo manje liyayiphebeza lenhlanhla kodwa ngoba usungiphendula kukhona into ke ngifuna ukudlula kuyona ophethe ngayo wathi hayi ukuthi siyalubulala ngoba kukhona into mina engayithandi njengempunga yesintu umuntu ahamba ayosizwa kuthiwe laba sobalahla cha umuntu akalahlwa mkhulu nezulu siyasho kunjalo maningi ama dustbin akhona kodwa ayikho umuntu uyagezwa ngoba akekho umuntu ongenalo icala ngoba umuntu uma esephenduke waba idlozi elibi so kufunakala ukutholakala ukuthi indlela yakhe ehamba emhlabeni bikanjani uyiphathe kanjani ngoba esephenduke waba mubi bese kwenziwa indlela yokuthi akagezwe kwenzeka inhlambuluko kuleso simo agezwe ahlambuluke manje into eyenzakalayo kuthiwa ayakubulawe lapha sithatha abanenhlahla kanjani ngoba phela kuyicala ngoba nje bekwembethe nje nawe uhamba emhlabeni umfice iqiniso lelo umfice livuke lelacala ngangizovuka ngawe ngoba manje angithi ekuthwaleni mkhulu kusuke kubulawa lona idlozi kwezinye ithwala bese kuphakanyiswe into ethile isebenze njenganethongo lakho njengethongo manje ke nala ekutheni khona ofunela bulawe kuyisithwalo ndlela thile lokho noma kubuthakathi obuthile iqiniso lelo ubulele umuntu kabili washona ngokwenyanga usumbulala ngokomphefumulo ngokuthi manje inhlolo uhlolile wathi ungcolile mhlambe mkhulu isimo sezulu sesizophetha mnewethu ngoba ngifisa ukuthi sigeqa amagulu uma mhlambe umuntu uya komhlambululela ithongo lakhe ukubuke yini enhlolweni zakho ukuthi lo udinga impande lo udinga amanzi lo udinga lokhu noma mhlambe unento eyodwa oyigarantayo ohlambulula ngayo umuntu ngenhloso yokuhlambulula abantu abakuyena emzimbeni ngenhloso yokuthi avuleleke inhlanhla siyakubuka lokho kakhulu enhlolweni mkhulu ngoba kufanele kwesinye isikhathi uthotho omunye ufune ngihlambulula idlozi kodwa umphethe nayisilwane kufanele ngimqalise ehlane before ngiyophetha naye emanzini nokuthi okumembethe ngoba kuyenzeka ukuthi ufuna sigeze ithonga kanti phezulu kwalokho umphethe nayisilwane kunobuthakathi obenziwa phe kwakhe kwesilwane manje kunendlela ukuthi ufune ngimthathe siyehlane sisuse lesi silwane mangiya kule yandawo esemanzini engikhulume ngayo eyisigodlo iBethesda ngiye naye sengiyodila ngethonga lobuthakathi obenziwa kubo sengibshile ngoba umyalelo wale yandawo umuntu ufune ngize naye sengizomcelela ukuthi azohlanjululwa ngalendlela hayi ngize nomuntu esathwele imthwalo yakubo mnewethu asingageqa amagula buke lompunga yesintu TV umkhulu Simo Sezulu udabuka kwaNongoma ledabuka khona usechazileke indlela asebenza ngayo uma kukuthi nawe mbukeli unasi isifiso sokuthi uhlambulule ithongo ngoba kuyinto ebalekile kakhulu ukulihlambulula ithongo emzimbeni wakho kube yilona likukhanyiselayo ngaphambi kokuba ugijima uthi ufuna izinto zenhlanhla ekuyizona ezokuvulela inhlanhla ivulwa abantu abadala ngihlezi ngishumayela lelo vangeli kodwa kumkhulu Simo Sezulu uthi uyakwazi ukuthi akuhlambululele amathonga kwembede uma kukhona umbango ophezulu kwakho kubangiswana ukuthi nayo inhlanhla abanye bayayichitha aphinda kulekelele futhi ukulamula lowo mbango bese inhlanhla kufanele ukuthi uyizuze bese yakwazi ukuthi uyizuze asiphinde sibakhumbuze mnewethu ababukela ukuthi utholakala kuphi na utholakala khona ngiyatholakala kwaNongoma endaweni yaseNkunzane noma kwaKhangela Mankengane kuhle ukuthi umuntu afone afone mayizoza ukuze athola ama direction right ukuthi afike esigodlweni asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu ngiyacela ukuthi uthathe umfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga
nga